Ngikhamuka eThekwini-ke ngisuke ekhaya ngo-4 ngagibela ngaye eDurban Station ngafika kwakhiwa umgwaqo wangakwazi ukuhambeka kahle kodwa ngathi inkosi la ngiyakhona ngizofika so ngilana-ke kwesakamthetho manje ngizobonga amen kuvuka incwadi laphana kumahubo 119 kuverse 71 ithi kwangilungela mina ukuba ngihlupheke kuze ngifunde imiso kaNkulunkulu amen ekuhluphekeni ngihluphekile ngifundile ukuthi kufanele ngikholwe amen into engilethela ngizobonga kumpostoli impostoli ngifuna ukusho ukuthi endaweni yakithi eChrist noma ubani udlala umpostoli emotweni zakhe ukuthi ngiyagibela ngithi hayi labandlolozi ngithi ngiyabheka bena umpostoli wonke umuntu manje umfakile ngamandla enisenzele wona kule ndawo mina nginentombazane yami lasiboni yami uthisha osewuthisha omkhulu amen ngobele amen ngobele wahlanya once wathola isitifiketi ukuthi usewuthisha omkhulu ovela wahlanya wangena emahlathini wahamba wenza into ngahayisa amen waphela ukuthandaza amen wafona umama wakamdlethu wathi makoti ingane kabhudile 10 kumpostoli ngathi mina ngizoyomtshela kodwa ngiboni ngafika ngatshela umkhwenyana wathi umkhostoli asasabenzise kumpostoli wathi angisafuni okwala yena wahlanya somthetho wasesibhedlela wasusela esibhedlela wasiwababaza abantu abahlanyayo wasuswa manje esibhedlela sakhe une-medical pad usebhedlela eli-right ngafika kahle kuye useMaritzburg kwabasangene amen kodwa ngifuna ukuzosho la awekho amandla ngifuna ukuzosho la awekho ngishaya uvala kumlime ubuyele esikoleni ngegama likaJesu